Lakhipur Online Puthok August ki tang kunithoi Thangje Numit ki Khomjinba Pao tabirasi. Ahanbada Maroi Pao Kasar gi Madurgram da Nupi Laan mitam gi Murabuyung tamkhre chahi sigi December 12 da maikhum hangdok lagani. Manipuri lon na Bharat Sangvidhan gi Nipan suba tangkak da sankiba numit puning singduna Assam amadi Tripura gi mafam kayada Manipuri lon numit pangthok na kibagi pau makhatana lakle. Meghaloi da Assam gi gari sing asoka pannang kibagi thaudoki hojik oiriba phibam yengsinanaba CM na Minister Atul Bora da sinakre amasung Sub-Junior Sepak Takraw National Championship ki damak Assam team gi coaching camp loisinkre medal phanglakraba oinam Amarjit pu taram nokre. Hojik mapungai bapau tabirase. All Assam Manipuri Meira Paibi apunba loop ampalgi Madurgram da leiba Meira Paibi sanglen gi pamangda Nupi Laan mitam gi urep yung tambagi thoromama arang pangthokre. Thoromasida ampalgi President Beni Misra Manipur lenga ki hanagi mantri amasung Sekmai Kendra gi MLA Haikam Dingo Manipuri Development Council MDC Assam ki Chairperson Srimati Rina Singh Assam lenga ki Retired Secretary Irrigation RK Gopal Sana United Committee Manipur ki President YK Dhiren Social Worker Namairakpam Buddha Chandra UPF Manipur ki President N Rupa Chandra Masung UPF Manipur ki Advisor Khomdram Ratan Nachingba Sagnarba Miyoi Kayana Saruk Yatuna Tharomadu Pangthoki Matungda miyam gi oiba mifam amasu pangke mifam aduda chahi asigi lakliba December gi tang 12 da pangthokadoriba Nupi Laan numita mitam asigi maikhum hangdokna namba honagani haina khananaina ke Aduh, si mereka pernah awak boleh bagi kondisi mudi juga. Jadi tanda muda boleh bila pakar nursing ki kondisi mudi, jadi mudi kita ada sesuatu ada. So aku itu jaga dan berapa lagi simbol kalau bila dia tu bah sesuatu juga kalau sesuatu tapi jaga tu. Ada sih masih short भी बने. Kalau तो ये माइक टाइमिंग नहीं जाता दे लाइएगा ऐसी हम इस्लाम हमदोबा जगह की थबा हमदोबा जगह पे हम हमदोबा ना करना ये युवाएं को मैं बात कर रही हूँ तमिल में जाते हैं ना इसी जो कोई मरवाई ना कोई आयम ले वो भाव है का सोने जाने का जब हम है का अरे शाम दा Kalau tu pun bukti kuih macam, ai saya macam mana tu seruya apa tu, hai dah kuih kena, yang mana tu seruya, kuih tahu kan, wadi dah, wadi ke mana tu mesti dah, kuih lima, sekarang kita mana tu, madu tu, soalnya jangan madu ai na, mangkuk pun mana hai dah, mana tak bersih, kuih sejuk suba, jaga saya dah, sini dah, sejuk rumah. Pembeli betul bilang semua kimbat mana, kimbat ada di secara itu kita lihat ada sandi, ada sobun deh mana, ada sandi pada tu lain bah, koi makin sih, ada sandi ada makin sih, boleh kita dari mana makin kemoi dah, so koi mulai bah, sok jauh bah, so kita tahu ni. Mengenai sebab dia ayah kalau kita tidak pernah Sama sama itu, angkanya kuning musibah. Ibarat di sana ada yang sesuatu yang itu. Kalau lepas saja, orang masuk, amak sahih boleh bersama dengan bapa. Macam mungkin apa ni asal sendiri di bahasa itu orang orang every orang tu dia istilah pilih bagi masalah. Ini hanya ini bagi asal pilih asal ini sebagai siapa tahu kan sih. Kan lebar itu kalau mana mana ini saya pasti nak bagi orang juga. Itu dari mana ayah sih kalau sih komiti ini hanya Luna na hanya ding bagi apa lagi, imalah ini juga. Nasi kaya di bawah ni, saya pergi work from school. Kaya di mana kita
ꯂꯩ ꯀꯣꯕꯤꯅ ꯄꯤꯔꯝꯕꯅꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥꯗꯨ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯁꯚꯥꯒꯤ MP ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯊ꯭ꯔꯨ MDCꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯑꯃꯇ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯝꯇ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯀꯔꯤꯝ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯨꯄꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁꯤꯅ ꯂꯨꯄꯥ ꯐꯪꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯖꯅ ꯑꯣꯏ ꯐꯔꯅꯤꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯑꯃꯇ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯝꯇ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯊ꯭ꯔꯨ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯗ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯆ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯔꯐꯇꯒꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯇꯧꯍꯜꯂꯒ ꯁꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯁꯤ ꯐꯖꯅꯕ ꯃꯉꯣꯟꯗ प्रोग्राम कहो तौजब से मनपुर प्रॉब्लम तारसु ओजा मनपुर लाभ खसा मैटी जाति तौबीदने ओजा लासे ओजा थमो चाव थागदी लोन लंदम हेरादी सेक्रेटरी लेसे असीसे पुरमत हाइको आगाम आयुषु मोइन तौरब ꯏꯪ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃꯒ ꯆꯃꯥꯄꯟ ꯃꯔꯤꯐꯨ ꯇꯔꯥꯅꯤꯊꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯒꯁꯀꯤ ꯇꯥꯡ ꯀꯨꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟꯅ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯪꯕꯤꯙꯥꯟꯒꯤ ꯅꯤꯄꯥꯟ ꯁꯨꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛꯇ ꯆꯟꯈꯤꯕꯕꯨ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯥꯒꯁꯀꯤ ꯇꯥꯡ ꯀꯨꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌ ꯄꯔꯤꯁꯠ ꯍꯥꯏꯂꯥꯀꯥꯟꯗꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯀꯃꯤꯇꯤꯅ ꯁꯤꯟꯂꯥꯡꯗꯨꯅ 35 ꯁꯨꯕ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯉꯥꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯌꯥꯏꯐ ꯁꯪꯂꯦꯟ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯈꯨꯟꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯨꯕꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯍꯥꯎꯕꯝ ꯃꯅꯤꯁꯅꯥꯅ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯑꯏꯕ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌ ꯔꯠꯅ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗꯤ ꯁꯨꯕ꯭ꯔꯥꯝ ꯀꯣꯏꯖꯝ ꯁꯣꯄꯣꯟ Vice President Manipuri Sahitya Parishad Assam N. Monindra Singha, President Thagul Marup, L. Khogendra Singha, President Mitei Marup Sanamhei Chingsanglup Assam, Bimola Sharma, President Apunba Jiriba Meira Paibi Lup, Nuni Babu Singha, President Apunba Aiba Lup Jiriba Mamadi, Social Activist, Bibas Singha na Chingba Miyoy Singna, Dais ki Leiteng Oibiki, Meira Chukatpaga Loinana Thoromadu Haudoki, Salam Debahari Amadi, Dais ki Dignitary Singna, Wapong Thamlaba Matungda, Akanaba Miyoy Sing, Moirangzam Ibungo, Tingom Benubabu Amadi, Karam Gauramani Singhabu Ikai Komna Bodki, Masitanatana, Handaki Panchayat Mikhalda, Mai Paklakiba Mitei Candidate Sing, Handaki Class 10 amadi Class 12 ki exam da makok thongna mai paklakpa Mahiroi Singh, Nauna Upadi Phanglakpa Singh, Nauna University ki Oza Oiraklaba Singh Loinana, Handaki NEET exam da mai paklakiba Yumnam Jayanta Busu Ikai Kumna Bodki. Thauramgi Maka Chatharappa oina Apunba Aiba Lupki Aiba Singna, Saireng Pathokna Kibaga Loinana, Thauramadu mai pakna loisinki. ꯏꯪ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃꯒ ꯆꯃꯥꯄꯟ ꯃꯔꯤꯐꯨ ꯇꯔꯥꯅꯤꯊꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟꯅ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯪꯕꯤꯙꯥꯟꯒꯤ ꯅꯤꯄꯥꯟ ꯁꯨꯕ ꯁꯦꯗ꯭ꯌꯨꯜꯗ ꯆꯜꯂꯛꯈꯤꯕ ꯑꯥꯒꯁꯀꯤ ꯇꯥꯡ 10 ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯗꯁꯨ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯀꯣꯛꯕꯣꯔꯣꯛ ꯑꯦꯟ ꯑꯗꯔ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯦꯁꯅ ꯁꯤꯜꯂꯥꯡꯗꯨꯅ ꯑꯥꯒꯁꯀꯤ ꯇꯥꯡ 10ꯗ ꯑꯒꯔꯇꯂꯥꯒꯤ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯁ꯭ꯌꯥꯃꯥ ꯄ꯭ꯔꯁꯥꯗ ꯃꯨꯈꯔꯖꯤ ꯇꯥꯎꯟ ꯍꯣꯜꯗ 35 ꯁꯨꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ Jinglemna Pangthokre. Thauramasi Tripuragi Finance Minister Paranajit Singha Royna Chief Guest Oibiduna Haudoki. Thauramasi da Manipur Lengaki Art and Culture Minister Khuraizam Lokena Guest of Honor Oina Sarujaki. Loinana Manipur University of Culture ki Vice Chancellor Professor Paunam Gonindra. Kokborok and Other Minority Languages ki Director Anand Hari Jamatia TCS Amasung Advisory Committee for Development of Manipuri Language ki Vice Vice Chairman T.S. Nilkumar Su Sarujaki. Thauramasi Lamdamasigi Sagnaraba Miyoy Marida Manapiduna Ikai Kumnaki. Makoi Singadudi Nat Sankirtan Gilamda Salam Brojendro Nanda Manipuri Knowing Teacher Gurumayim Nitai Sarma. Sahitya Gilam Samurai Pam Ongbi Gurumayim Ningol Suradani Sarma Masung Folk Culture Penada Selaibam Jiban Sen Mikuni. Thauramaduga Mari Lainana Chumthang Koba Sephong Amasumai Kum Hangdoki. Pangthokiba Thauramasi Mangoinana Manipur ki Minister Yauna Rally Amasu Chatki. Thauramgi Aroipeda Tongan Tonganba Culture ki Timna Makhal Kayagi Nat ki Thauram Sing Kudol Tamki Haina Agartala Tagi Phangba Pawa Sina Hairi.
ডেপুটেড শিক্ষকদের অনেকের চাকরিচ্যুতি এবং অবসরে চলে যাওয়ার কারণে বর্তমানে অনেক স্কুলে এই ভাষা শিক্ষার জন্য শিক্ষক নেই। ফলে এই ভাষা শিক্ষা প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে। অভিভাবকদের মধ্যে এ নিয়ে হতাশা দেখা দিয়েছে। অ্যাডভাইজারি কমিটি রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলে কর্মরত মণিপুরি ভাষা জানেন এমন শিক্ষক শিক্ষিকার নাম সংগ্রহ করে তাদের সঙ্গে আলোচনা করে তাদের সম্মতি নিয়ে একটি তালিকা প্রস্তুত করে এবং তাদেরকে কোন কোন বিদ্যালয়ে ডেপুটেশন দেওয়া যায় তার একটি তালিকা তৈরি করা হয়েছে। সেই লিস্ট অনুযায়ী মণিপুরি কালচার যে আদুকি মতক পৃথিবীনে মাসক খাঙ্গে হাবকো আদুনা আইনা ngasi khoi भारत की अदगिरी इंडिया की पृथ्वी की तोंगान मफम द लेबा लेबाक सिंग दा खoi कल्चर जे मणिपुरी की कल्चर जे मीना मतौ तंबा ngamba मतौ tamnari bako atop lebe European country Asian country ju leba mayam ma khoi culture je yamna lemjaningai oiba ama leibani ai mayam da du la euro alman sina ti hena khang ba khale ai aduna ai khoi पृथ्वी ने sakhang ba haibase sports and the culture is the most important sina ai aduna sige যেখানে এই ভারতের টোটাল এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত তৈরি করার যে এক ডেভেলপড মানে এক দেশ কান্ট্রি তৈরি করার জন্য যে রোডম্যাপ তৈরি করেছেন সেই দিশাতে আমাদের সমস্ত ভারতের প্রতিটি রাজ্যকে সেই জায়গায় এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা আমরা করেছি। আপনাদেরও প্রত্যেকটি ছোট হতে পারে, কোথাও সংখ্যা ছোট হলে সেটা ভারতীয়, আর ছোট সংখ্যা কি বড় সংখ্যা তাদেরকে কাউকে বাদ দিয়ে এই বিকশিত ভারত হবে না। এবং সকলকে একসঙ্গে নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে চলে যদি আমরা চলতে পারি তবে বিকশিত ভারত হবে, বিকশিত ত্রিপুরা হবে। আপনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আগামী দিন আপনাদের এই ভাষা আরো সক্রিয় এবং সচেতনতা লাভ করুক এবং সরকার আপনাদের পাশে আছে। এই মণিপুরি ভাষা দিবসে আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানিয়ে সকল कुमजा लिसिंग अमगा चमापन मरिफुतरा निथोगी अगस्त की तांकुन मणिपुरी लोना भारत संविधान के 9 शेड्यूल लचन किबा अगस्त की तांकुन मुनिंग सिंगदुना मणिपुरी साहित्य परिषद असम नंदपुर ब्रांच ना सिलांगदुना 35 सुबह मणिपुरी लोन की निमित माय पाकना पांगथोखरे। परिषद की नंदपुर ब्रांच की प्रेसिडेंट तावरेम कमल ना मिफम पोइदना पांगथोखिबा थौरमदा अथोइबा मिथुंगलेन ओइना रिटायर्ड डीआईजीपी कृष्ण कुमार शर्मा सरुजाखी। मिफम अदुदा सकनार बौजा सिंह थांगजम इराबोट पुक्रमबम कामिनी थांगजम बीरेंद्र वाहेंगबम जयबाबू हुइद्रोम बिनोद बिहारी अमसुंग केट्रिमई रंजन नचिंगबा सकनार बमियो के सुथरमदुदा सरुक याखी हाइना मणिपुरी साहित्य परिषद असम नंदपुर ब्रांच की सेक्रेटरी थांगजम इंगेन थादोरक पचेरोल मत फोंगदोरकली। मेघालय दा खासी स्टूडेंट्स यूनियन चथकिबा खोंजंग की मरकता असम की गाड़ी सिंगदा अशोकपन नंगन खिबा थौदोकना मरम होरगा राज्य अनी सिगी मरकता थोकलिबा मुगदबगी फिबम असिगी मतंगदा कुपना यंगसिननबा असम की चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्माना बॉर्डर डेवलपमेंट मिनिस्टर अतुल बोरादा मथौताबा थौरांग लखोटनाबा थौदांग सिनखरे। ngarang दिसपुरदा शिलोंग की थौदोगदुगी मतंगदा पाउमी सिंगदा वा nganglادुना अतुल बोराना हाय शिलोंग द चथकिबा खोंजंग अदुगी मतुंगदा थोकिबा थौदोगदुदा मियोय कयामर मासोकपन नंखरे थौदोगसी लाइबक्तिबा थौदोकनी हायना फोंदोगलदुना मसिगी मतंगदा मेघालय की चीफ मिनिस्टर गवारी सानबा हौरे हायना मंत्रीना मखाताना फोंदोखे।
Meghaloi da panduna lairiba Assam gi miyoisingda awaba mata thoktanaba mathau taba thaurang pumnamak lokatle hainasu Sri Borana khangan ke panbayai thodogasi khasi students union KSU na makoi gi chahi kaya dagi talakpa dabi sing mapung phana bagi lengak ta pikiba numit 15 gi ultimatum adu loikibadagi black flag bike rally ama haukiba August ki thang 18 yumsakaisha numit chatki makoina taliba dabi sing adu gi manungda Meghaloi sarkar na inner line permit chanahanba Meghaloi Residence Safety and Security Act chanahanba asina chungu yauri adubu rally aduda maikhum upamiyoi kharana bike ta laktuna Assam gi registration oba gari sing सरकार की गाड़ी सिंह अमसुंग शहर की RR कॉलोनी दा लैबा नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमसुंग स्वामी विवेकानंद की मितम सिंह थुगाई की अमसुंग मई थाबन चिंगबा जथखे थौदोग अदुगी पाउखुम ओइना असम की टैक्सी यूनियन अमसुंग मियामना जोराबाद अमसुंग खानापारा हाईवे दा मेघालय की गाड़ी सिंह चंगलक पथिंगदुना काउंटर ब्लॉकेट जथखे मतुंग तारकपदा मेघालय पुलिस ना KSU की मकोक थोंबा लुचिंगबा हुम फाजिनखे मेघालय হৈছে অসমৰ যান-বাহনক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লোৱাৰ কাৰণে বহু লোকে আঘাতো পাইছে শিশু আঘাত পাইছে এটো নিতান্ত অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া এই বিষয়টো লৈ গভীৰভাৱে উদ্বিগ্ন আমিও উদ্বিগ্ন কালি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আপোনালোকে কোৱাৰ দৰে আমাক নিৰ্দেশ দিছে আৰু তাৰ আগে আগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই মেঘালয়ৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড সাংমাৰ হৈতে কথা পাতিছিল তাৰ বাবে যাৱতীয় ব্যৱস্থা আৰু স্বাভাৱিক পৰিস্থিতি যাতে ঘূৰি আহে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে মই মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড সাংমা ডাঙৰীয়াৰ হৈতে যোগাযোগ কৰিছিলোঁ তেখেতেও এই ঘটনাটো দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি All Kasar Sepak Takraw Association na sinlangduna Srinagar da lakliba September ki tang 3 gi tara phawba pangthokadoriba 18 suba sub junior Sepak Takraw National Championship ta saruk yakadaba August ki tang 10 dagi chatharakiba Assam team gi oina khallaba nupa amasung nupi ki team animaki coaching camp ngarang Lakhipur Court District ki manung chanbada laiba Kolalaima Sports Complex ta loisinkhre All Kasar Sepak Takraw Association ki General Secretary Ranjan Laisram na conduct ukiba coaching loisinbagi thoromaduda Mapoina All Kasar Sepak Takraw Association ki President RK Sanahal Mithunglen oina retired SES officer Kangabam Santi Kumar amasung ikai kamnajaba mithung oina Lakhipur Municipal Board ki Chairman Mrinal Kanti Das Lakhipur Football Academy ki President Gauramani Singha All Kasar Sepak Takraw Association ki Advisor Raskishore Singha Hailakandi Sepak Takraw Association ki President Babuton Singha Social Activist L Mohendra Amadi Sipur High School ki Headmaster K Nil Kumar na chingba Mioy Singh Sarukjaki Loisin Thoramasi ka mari lainana Thailand ki Bangkok ta handakta August ki tang mari dagi 13 phawba pangthokiba Kuntrama Pansuba Kings Cup World Sepak Takraw Championship da bronze medal phanglakraba Lakhipur Khunodagi Oinam Amarjit Putaramno kibagaloinana All Kasar Sepak Takraw Association amadi Sanamai Sports Academy na memento amadi Kudol Pottam ki Thorom loisilakpada Aksta team gi sanaroi singna men's squad amasung nupa amadi nupi gi mixed squad ki exhibition match amasud ki match asigi mai paglaba singda trophy na chingba kusinaduna pungning thogot ki thorom asiga mari lenana All Kasar Sepak Takraw Association ki President RK Sanahal na phongdok ki bada hauzik oiriba Sepak Takraw masana asigi phibam asi achukki matik wana lairi aikoi gi lakta game asigi damakta sponsor tobina ba mi leitabana awaba kaya mayok nei aikoi kharana miyamdagi sel gi tengbang niraduna masana asi ngasi phawbada yokatuna lakhibani haiki Sepak Takraw masana asigi damakta pukchel chawraba maruma pangamadi oja kayana sel gi tengbang pibirakpa sing adubu thamoinungdagi ngai leitana thagatpa phongdok sari haina mahakna makhata na phongdokhi 29 sub junior national championship national championship Jammu ki Srinagar da Jammu Kashmir di Srinagar da tang urumruk tagina tang tara bhawba sanagadori basigi damakta aikoida all Assam Sepak Takraw Association na daita khara pirak padagi ekoina coaching camp asi ekoi gi
all kasar sepak takraw gi Kuala Limagi ground sida kuna numitarani taramathoy ni tang taradagi horaga ngasi asi aroi benumini closing ceremony asida mayam na lakpiri gi damakta mayam puno ko mukana thagachari ngasi numitarani gi coaching camp asida angang singa loina duna akoi gi senior most coach Joy Mati amasung I Sunil loina na Prem Chan adudagi official singna jam nawabi duna angang singsigi karam aidiwa tanabagi damakta amasung nungaina makoigi accommodate tongnabagi damakta honabi damakta aide honagi viewers singu anana thagachari mayam punamakna sida mateng pangbidana yaubidana satoriba pisap sangang singse mai palok naba lapi besi penuh thagachari asam asal sepak takraw association amasung asam sepak takraw association import hanana thagachari ulesan jare. Thank you. Lakhipur online channel asibu yengbiriba singna pawa sibu like amati share tawbiu amati hojik phawa channel asibu subscribe tawbidriba singna subscribe tawbiu. Aroi bada maru oiba pau amukhanna kasar gi madurgram da Nupi Laan mitam gi murebuyung tamkhre chahi sigi December 12 da maikhum hangdok lagani Manipuri lon na Bharat Sangbidhan gi nipan suba tangkhakta sankiban numit puning singduna Assam amadi Tripura gi mafam kayada Manipuri lon numit pangthokna kibagi pau makhatana lakli Meghaloi da Assam gi gari sing asokapan nang kibagi thaudoki hojik wariba phibam yengsinanaba CM na Minister Atul Bora da sinakre amasung Sub Junior Sepak Takraw National Championship ki damak Assam team gi coaching camp loisinkre medal phanglakraba oinam Amarjit Potaram nokre Lakhipur Online YouTube channel gi pau sandok jaba ngasigi oinadi matang asidaloi jare